Za youtuberi i youtuberke, evo ga još jedan, to je svoj zadnji trening gornjeg dela tela u drugoj nedelji. Znači njega sam odradio relativno dobro u odnosu na ostale treninge, samo što sam, ovo je zagrevanje, ali snimio sam samo drugu radnu seriju, prvu sam zaboravio da snimim, tako da izvinite. Prvo sam uspio da uradim 77,5 kila 9 puta, a drugu ćete vidjeti da sam uspio 8, da sam failovao na 9. Poslije ćete vidjeti 2 serije testere, da pokazujem samo desnu stranu, pošto ne vidi normalno kako radim, levo čisto kratko, da vidite da sam vidio radio, pošto imam ljudi koji misle da radim samo jednu stranu leđa, ali nebitno. I poslije ćete vidjeti jednu seriju potiska iznad glave, a posle ostalo nisam snimio zato što sam ostao bez memorije, tako da jebi ga, izvinite. Tako da ništa, onda vidite, napišite ako mislim nešto ne valja u formi, ako mi se popravila forma, zato što stalno izbacam klipove, tako može doći do popravke ili do pogoršanja, vi napišite. Tako da to je bilo to za danas, youtuberi. Hvala vam što me gledate, komentujte, lajkujte, pomozite kanala pa raste, šerujte, to isto pomaže. Subscribeujte se ako već niste i vidimo se sljedeći puta. Bye bye.